Bugün bizden ömrümüzdeki en baktılı gün. Bizi uşul baktılı günge alıp gelgen. En urmatlı, en sıylı, en kadırlı ata enelerimizge, жалпы tuğganlardın, жақшы саналашылардың, жана жора жолдоштордун алдында болгон ыраазычылыгыбызды билдирүүнү деп көрүп турабыз. Парызыбыз көз алдыңарда ата-эне, бала катар өтөйүнчү парзымай, алакаңга салсак дагы бөкөлө, бир тамчылык сүтүңөргө арзубай. Кытай албаспыз. Biz öz baldarыбызга татыктуу тәрбиелер өстүрсөк гана, энени секундалык толгоосуна, тамчы сүтүнө, түн уйкусун 4 бөлгөн мээнетинин 1000-1 үлүшүн татырлык эмгек кылган болобуз. Берген бекем ден соолук калып, ар дайым биздин сыйыбызды, эң көрүп жакшылык күндөрүбүздү, төрүбүздүн көркү болуп, бешенебизге дайым сиздер бар болушуңуздарды каалайбыз. Урматтуу ата, апа, мен сиздерди ушунчалык жакшы көрөм. Ата, сиз менин таянарып, сиз мага түн уйкуңузду бөлүп, ак сүтүңүздү берип, өзүңүздүн таалим тарбияңызды берип, атам экөөңүздөр ушул даражага жеткизип, бүгүн мени турмуш жолуна узатып жатасыздар. Мен сиздердин ар бир айткан акыл сөздөрүңүздөрдү, насаат тилектериңиздерди турмушта эске алып, жүзүңүздөрдү эч качан жер каратпайм. Aman bolsak barkılarga jederiz. Biz döstürgüze бүгүп терең таазим eteriz. Ay астында otursam taldım, көңүлүмө sen bilip kaldın. Göz aldımdan gitmesin nazım. Canım seni ben suyup kaldım. Ay астында otursam kaldım, көңүлүмө sen bilip kaldın. Göz aldımdan gitmesin nazım. Canım seni ben suyup kaldım. Seni oylabağın günüm bolbodu, seni düş görmegen günüm bolbodu. Mahabbattın canım seni unutuğa bolbodum. Seni oylabağın günüm bolbodum, seni düş görmegen günüm bolbodum. Mahabbattın gülü ey solbadı, canım seni unutuğa bolbodu. Oylop seni oylarga battım, mahabbatım oylarga saldım. Yüreğimden gitmesin nazım. Canım seni ben suyup kaldım. Paracı tasarlamasın, olsun, yağ yapasın, iki saç baktırmasın, alçaklar basın, cımbakçılık basın. Amin. Allah Allah. Kuş kapsın.
Ya yaxşı gəliriz, yürü gidiyoruz. Korkuyorsun. Ağırmasın, tasarrufu cahil basın, talamasın. 2 yaş baktılı basın, avcakta basın. Unutmaklı basın. Amin. Allah.